Dr. Jimmy Mauto ba jubat kemujina sekretari ke UDP wa resign na ke parti kemujina sekretari kumudkhat bat kumju na ka kam ke ba obat kumu honorary advisor ke planning investment promotion and sustainable development department ke Sekajela hak siti ke ba pha nadu ke apo tarik mentau bena jemang ajabsan sia presiden ke UDP ba met barang do Dr. Jimmy Aidao ba ke jingmo mino jong u na ka parti kadai na kidau bom la kir syu kasiti ka ong kumni hau presiden ka UDP ba met balang do kapang ka jing resign no na ka United Democratic Party Shillong Meghalaya sahab halo ka phang ba ka dew haneng nga kwa ban tip sepi bana ki dawum la kier syu nga pha ikani ki jing resign no na ka party kumudkhot ka party batru nga ino ika kam general secretary Maldor nga seu kumen man syakri kumunong thawan bat kumu working president ke party hadu aja kasau bat kumu general secretary nadu ka aja khanreu hadu mentah nga kwa ban ai ka jing sungu ke party ke ba ai nga kalat hari ni kisnem baro bangan yo ban syakri gi paj ba konstituensi bat kejela nga nyuko ke jing kasian ki prok bayar terang ka por mengadon ke party hari benta ba per kani ke jing resign ke kam simet bat ngabat scam ni kani ka nongrim nakam ta ka jing tip jong phi nga pha ro ka jing resign kumu honorary advisor ke planning investment promotion and sustainable development department ke Sekajela nga kitbok ke parti hakliti ya jong ka nang ni syakmat priang hon ni kani ubap tip sipi Dr. Jimeno Mauto san alpho tarik jembang ajal pusan